Milinović. Svi ste, vjerujem, čuli za ovaj sportsko-rekreacioni centar koji se nalazi u blizini Olova. Tako da neću puno dužiti. Želim samo reći da sam evo došao ovaj vikend da provedem na čistom zraku. Lijepi su dani, prelijepi, bolje rečeno. Želim da obiđem tu ovu okolinu i nadam se da ono što zabilježim da će vam se dopasti. Ugodno gledanje. Obilazak. Evo iza mene vidite isto također šetače. Sad ću vam pokazati malo okoline. Vidi ti to. Ovo je nekako jezer. Bara, šta li? Šta je ono, nekakva crkotina?
Bože sačuvaj. Ne vidim dobro ja odavde, ali evo da vidim baš. Svašta. Idem nazad na put. Mislio sam da je ovo prečica. Evo su tamo u daljini obronci konjuha, a ovo dole su Ajdinovići. Te kako je to pitoma Visoravan. Idemo još malo gore. Ovo izgleda privatni posjed. Evo, čovjek mi reče, na čiju sam kuću, vikendicu, šta je već nabaso, da je ovo privatno i da se ovdje gore ne može izaći ni na kakav put. Znači, otprilike mu dođe da sam kao zaluto. Ali ne veze, rekao mi je ovdje da ispod ovog privatnog ima put, pa ću tuda. Znači, kad budem, ne znam da li ću sad ili ću ujutru. Uglavnom, sad znam kud se može izaći gore na ovaj put pa da se napravi jedan krug oko Ajdinovića. Evo kao što sam obećao juče, evo krenuo sam onim putem ispod imanja onog čovjeka na koji sam bio zaluto. I evo, spremam se da idem ovim bridom, znači grebenom, nazovimo to tako. Pa ću se spustiti poslije dole. Vidjet ćete, potrudit ću se da vam pokažem kuda sve. Evo mora da stati, da provjerim gdje sam na Google mapi, da ne bi zalutao. A tu sam negdje blizu najviše kote na ovom području. Ovo sad kaže 989 metara nadmorske visine. Krenuo sam negdje sa 850, 60, tako nešto. Uglavnom sad ću da provjerim gdje sam pa idem dalje.
pčele čuju. Divlje stradali su. Uglavnom, čujemo oko sebe zujanje. Ovdje sad, šta sad? Ovo mi ovamo dalje djeluje baš nepristupačno. Čuje se vjetrić. Najbolje da se ja vratim i radim do mene vjetra. Od ozgo sam došao, znači idem ovim peteljkom jer ovdje se već vidi, evo dole naziru se. Evo vidite između, evo dole vide se bazeni. To je taj vidikovac o kome mi je pričao ovaj dječko. Hajde napravit ću par fotografija odavde. Mislio sam da mogu učvrstiti na stativ ovdje kod ovog stola, međutim naget je i porušen je, tako da sam morao ovako običnim selfijem napraviti fotografiju. A evo vidite u stvari iza mojih leđa kako izgleda odavde pogled na Ajdinovića. Evo vidite, ovo je pogled znači na sam centralni hotel, lanjski bazene. Hajde lijepo.